Nawe Gacheri Muthuri uria ni MCA wa kuorotwa ndene ya mbunge ya kaunti ya Meru nethiritwe agicokereria ngavana Kawira Mwangaza nkatho ni untu bwawe kwithirwa akiririkana muno MCA bakuorotwa. Muthuri ethiritwe akiuga nandi ni bethiritwe bakiathurirwa milioni 1 iria bakethirwa bagitethereria muno antu kumana na bara bethiritwe bakienda utethio kuma nianabo kagitenio ko nethiritwe akiuga we ari na gikundi kia antu ntigwa akiria kethirwa agitethereria muno kagitene gaka rankuruki ethiritwe akirita mukana muno kiri antu bara bethairwo bakiangaikia kuruntigwa na kuga nande kagita kao kagukinya muthia. Tugweretwe sana ja eshimwa barabara badhuri na vyama kana bari nominated ni MC wa kuorotwa kiri mbunge ya Meru Gacheri Muthuri akiuga bota MCs baraboroti na vyama mwanya Antone ikundi mwanya ja kaunti ya Meru bena gyokenera boni nyuma ya ngavana Kawira Mwangaza kubatengera kigina kya milioni 1 kiria bakomba kuritana kyongugi kiri ikundi bira bathuriri babikaria mbunge kiri Meru County Government. Governor wetu Kawira Mwangaza narombire gutunenkera na affirmative fund milioni 1 iria tukomba kuthia tugitana yo ngugi kiri the different ikundi bira to represented nontu ke baraba nominated kuri bara nominated nontu bwa ekoro na kwina bangi nominated nontu bwa youth kwa unkuduganya milioni 1 kigena gikinene muno ni kigena gikinini nontu bwa nins kyantu baba inge kuringana ora ikari ko tukatwekara ndiguru na antu bara twakirishete tumbe kuona ni murandi joeko tumba gutetheria jo tugutetheria antu bara bathuri kenda bomba kutha bagitera wananchi ngugi kuruki Gacheri ura withirite akirungamira kuruntigwa ja Southiment na ugite kuri na nkuruki ikundi kana rimwe 27 birethirite agitongeria akiuga kigina kiria batengeri kinya giketha ikabatethereria ni gikai kiria nandi arombete atongeria bara bathuri na kura kiri thirikari na thirikari cia matura gutonyera gategate kenda gutethereria kuruba ntigwa akiuga baingi baothi ni ria nene bokurukira ni gutunywa rugai rwao ndiria mukuru abatiga gata Southiment imbithirite nkirungamira ekuruntigwa na ibaba ingema bgetha iji twina ikundi akwe 127 bila bimbete kutha bi registered under one umbrella ke milioni 1 that is a drop in the ocean kumba kwethera nkiomba gutethia ekurubau kugintu kyande ngienda kuromba ni thirikari yetu na eshimwa betu ba county government ba national government bombe gutonyera kenda bomba gutethia ekuruntigwa ikagitaga kainge muno nkara nkiugaga that ekuruntigwa bena diverse needs bena needs nyinge muno lakini ndie mwera bombe ta kwethera ere nene ne kwethera baba ingi bakwetha baetunywa rugairwao nikagita karatu kwenda kuromba antu bondema bombe kwa ekuruntigwa right yao batige kubatunya rugairwao na tukomba kuya twena pro bono lawyer tuna lawyer wakomba gwakirisha ekuroba untigwa kwa unandike baraba tunyanete myunda ke baraba kuinyeria ekuroba untigwa kwenda kubera ntuko ciao ninkai magicigo mbunge kia Southiment nke report rantito cia weru weekendi ria kwa ritwa ni Mutungi Kare.